Nanko Bakaka Aba Asatanwa and Numere Yase have Renat Sanko Alficos na Mubaka 2015 one of the Alficos manum and so ete Adiasa Afcon Eddie Swabanaso since then I have Renat Najuma ya awa bibirima hanum and yaman for agility Amanano Takura with himself or call South Munina Koya Jumano Mepato have Renat Asampa reporter Mensaka as Alficos mano and so as met media Jumano and Yama have Renat and Yankobaka Kwanswa Etota Ewo Media Nano Penom, make it Ediamo, Maminko Kevada, now Kevada, Wamon, and to quote Tommy in the Kowa Capino, Ayo Penyan, the Pedro, Ayo Pobista, reporter Mensaka, and it's a Pedro, Ayo Pobista, Ayo Brito, Yase, welcome Morocco, now come Morocco, dia, there's a Moroccan club, I know, and some other club residents, reporter Mensaka, so Oko Bekane, what the Bekane Kwakwaya to Manam, not as a 2026 Wenum, and the Yama, and Fatima Akwe, Adama Kevada, Obukotina. What they call I wake up and Barito Pedro Brito and I reporter Pobista Ifina Kate at the Abba I would to media swa and then Anope make it today at the Manaba Maminko team and the dinner team I am Newcastle Minko Jumaka our Newcastle Bobokono Mepato Ukwa Newcastle at the time in second year Newcastle Bobokono Yasi Fat Beda Asna at the Koyano Fabranta the Bruno Guimarães Yasin Conference Munte Essansa Branta 75 per there and Cofone power million 80 80 million pounds at the badia and we met Menya Brantano Nasa pass Wobaba Top Branta the Bruno T Namuasina Nansa Mabo Aya Yakansa UEFA Champions League, Magic League in the Sibunaso, Manyaska dia, Namo Baba top players, Namadi Asaba Canadia, Bruno Guimarães dia, Yamian, 75 there, and now there's some better, and it's Arsenal 4 power per year, 80 million or more family, woman the Badia Bruno Guimarães, so met Menya Brantanum, and Yan Kobaka Kwame and Saka, I would to Medias now, make up Bernardo Sofa, a new player, and a man to the Bobo Kona, a Brantana Casa, Yabisanum, DNT, and not 20 team and at him Pato Martin Bobo Kona Wakata was he and Cabo Pianta say Jose Marino and Tino Tania Marino ya Despasa one Senya Dino Etena also ba Portugal Wama do penny a pa Upa one Portuguese international Antasa Wama Portugal Dean Aquia Safana you know more did say Jose Marino and so boy a panty say ne Jose Asasana or Baba Mandi de Juma no a twin inside their fena one Bruno dear when he be bia so pana Wababa Tumana no sweat to me boy what's in Quida Brabinano Yamian Wahe Jose Marino Wabra o Coty clubs out or better I feel the Wanya when you pay Nankasa Baba Yatuma and Tinania Tia Passer or by returning our face to Madrid when we preseason no more when you sweat to my Tumano at the Amanted Bobocono and no I reporter Bernardo Sofa at the Abba I would Jumadia so Maminko Gonzalo Aya Garcia one of your striker at the Mamadi in Pepe Amikase where a player at the Mafulan Bobokono with himself Velo Apelua and as he saw a head coach at the Mafulan now since our Velo Apelua and to acquire no Madden Kodani from a Cassia once a Hona a Velo Apelua year too many a palm and to Madden Koda academy players Cassia players no when him to one a palm if in Yadi Madden the Jumana Demano one one day I am Kodano as I so move over man Nana day about Fulano and on a Madrid Eddie Comasa Abantani Daddy Gonzalo Cassia there when you're Fulana a bit me boy pentino woman no mantinas and pato agreement in no more retie bibiano paperwork no man yavie official Brantano and you're trying to Fulan now I have 40 million euros and he escape remo me pato 2 million account and advance after Danta come piano Akumas a Fulan Bobo Kono to a Branton and Madrid ebenya 30% and when this comedy turn so and your reporter Mensaka Efa Kodana Katia and I no pay me plate Jamal me pato Neman Swakasa na Neman Yebisa Nanda wake up no the statement to be by ya join say wa retire no say me retire pardon nya na de so retire better yanka mo bi anta say what the team and the Santos our contract and no ebe wie December until December no enya de so de bibia babonten ne contract no be he no ana na mum December ni tu na say obetai boba we be mo obi aso atem afi o hani witem na bonu so be toa so a we be mo obi aso atem ana impo sa on toa so e
Santos Boboko na baby fufra and so bemo bia nso aswate enti yentwe up to December ade yankobeka kwa so nema ade aba ewo tumade so ene anopa me kete kakra ade ama me pato mamenko aya Manchester City na ukwa City Boboko na obaka 2 days ago Anna, me baba katam sa blante ba ko atese wono Bruno nim ni poye pa na o masase di akoda no honkobo ano aya tenti da ni pa ni team adi jarani mo aya rule na akoda we nyame anim ni wo ayo Olympic du mase awona blante na wo ye goalkeeper adi mo Olympic du mase na no da City say Gigi Donnarumma omu hia backup adi ma Gigi Donnarumma wo bana be ye duma no wo City yase wo mo the official bid ko and to official bid Kokodum and ya turn the responser team and the Olympic to say and so Edma Manchester City Bobokono other some better say and also Manchester and anatase you be with the way many na and so siko and your report kakwanso etotam e wo tumade so ene anopa make it one say who do na so and some adi better Franco Trading Enterprise say o mo the mobile phones ne diaba wo pe phone e kama and your Franco Trading Enterprise pato say Nokia Samsung iPhone no one sabaka dia smart TV we de bi aba wasene mase no me de bi apa afen so micro evuhia blender wunya generators and sub account there gas and electric soft no pato e bi of Franco Trading Enterprise akate nyame anim ne ba ne CCTV cameras ene na kadia boga Franco ana akwakofa dia ba phones ne na so pa dia e Franco Trading Enterprise da no pay we no musu betimeti nkobo e wo huma we so 0245 316969 and as 0501 538 no anya Franco edum baby bebre ejaba do asincho ho me pato wo mo bo talent bush up benyomo afe uko old mekoba wo mo nyomo na eboso ko forknik wo mo nyomo na di hwinhwe enso ewe edum ana new credit obenya Franco Trading Enterprise me pato wo mo numbers enso obetumi enyo medin kobo ewe 02453 aya 166 96 na nafe wo so set mekoba na se 0501 0501538 605 Franco Trading Enterprise and pay woman who here pomaniama I come at Jamal Alaska Star Enterprise says with them ube says with them Alaska Star Enterprise omo and the opportunity na edema says with them mamu dem nyakono woman de mabu sheet ediaba woman the air blankets in swapper woman at the material curtains afe aroma the fishes no nsabe kan there inflatable sofa chairs woman the ring light woman the bed side lamps woman the sofa covers and woman the decorative watches ne flowers woman the plastic window center mat PVC floor tiles carpet artificial grass ne DSP foam sini nyina adiapa and the Alaska Star Enterprise and the commercial patrol edum and on sabaka mo womo ewo Mrs. Anoche Plaza woman the Prudential Plaza ne dem share woman no mesine 0256 33075 and answer 0200281080 na when Alaska Star Enterprise anano peno we do so ahia pompato ayadese oko ayankan tudu woman MTD office and answer Eco Bank na edi enimhwe eno Alaska Star Enterprise woman ta woman nyumeko enkan pi womo aso asene enkofa manso yegusu a yede update no enso editambo na meko PS na makwakodi nkoba kakwa wo PS bobokodo me pato uko PS ya eno ta me baba kato se womo pa brantanity enso ade Mika got na womakwakodi nkoba akoda no ye player erma ayas bobokono na yasi PSG ekoya wom so betwa 40 million euros no aye fixed aye price wom wi am the 5 million add-ons ade aka hom and ye bonuses abeka ho ni nyina bekwa ko ye 45 aye million euros mpato yeso am the scan kokodu ya team and the ade ayas anya de so mbete abranta ne bono etens akwa na yasi panyin bakwa woma sa tu no aye 10 ade ma PSG bobokono aye joy the cry for me pato papa no enso enie na yasi joy the craft e wagidi ye pass abranta ne de Mika aye got no akoda no bono ni poye ana PSG o manya sika papa and it's a PSG anya sika na so me the tuto players e mo fa sika fia no emfa ma ayas bobokono yasi joy the craft say anko benya pa dia anya record 60 million euros abi ska ope for abranta ne de Mika got anya record pa dia anko bitimi twetwe huma na nanka ekokodu 160 kwa kofa so bope wodo Mika got no me patoni ya reporter Mensaka efi joy the cry ana fe PSG
ane Ayaz Boboko na kate eba ewo dwumadi so Chelsea wo mo Ghana ni small boy baako eho Genesis entry na anopai reporter men say kane Chelsea for another o me the report e dey abasa Genesis entry wo mato akoda ne de na cost Robok enti okwakoye adwuma nom na a long term loan ana akoda ne kwakobo o Robok Boboko no nyame anim ne sani mu miade a ene next season e bia eya by this time ye kase na bia wasan ba Chelsea na wo ba be adwuma de ma Chelsea eno aye Genesis entry report efi akoda na kati edi abane now meko Newcastle makwakodin nkoma kakwa reporter men say ka say Felix Mecha reporter men say kan say yesin kofo na kwakodin nkoma na the German international yesin Newcastle few say Nick Votamada wo guso wo ye adwuma no wo munya Felix Mecha ama akoda no so ba betimi abo mu ye pa entoba sa se edi nkoma wo mu si Bruno Guimarães so mu twom mu tan ene abetene pa akoda no benya akọ na se Bruno Guimarães akode a ene so munya another player no ba ye adwuma no edimomo wo mu agidi ye pa se wo munya Felix Mecha ade no betimi aye kama adi ama Newcastle Boboko no enkoba kakwane na mamenko aye Fukando aye Medina wonom aye player adi Matimanidin adi Olympic Dumase reporter men sekane Barno for Leverkusen adi 20 million bid adi buy sanko munya Medina nkomo pe they are done international yeso mu bedu ya bebe Olympic Dumase sa akoda no nepo ne brusa enti so mu hia akoda de omun kabo no eye na sa 20 million de enya de so Fukando aye Medina wo betimi adi sa sika no nyame anim ne akoda we obi a wabo aye World Cup de wo besi de 20 million apa adi so mu pedem kakra ene sika no mu ya kase bia no ma ha consider ene reporter men seka edi for Olympic Dumase edi apa na mamenko Franco Mastantuano when you player at the Madrid Boboko no na Madrid aba bedin komo pi wa bontin fisher nyame anim ne officially enyamba bonte from Madrid but outlet awudo ni nya report sir abrante we nyame anim wo Jose Mourinho tuma na waya na akoda we Mastantuano emesa onka plans no ho enti omadwin so munya loan na omede abrante de bekom na teams ben na eyi obutia Mate Fiorentina Boboko no ana Mate team to mu fi Saudi na yesi team back from Saudi wo mo buy na Madrid de say another so wo mo je SS kan omede pa abrante no enti reporter men say ka say bibia kokoye na Fiorentina Boboko no after so many Madrid bo tutu offending match no yesi sa no mo ticha abrante ni yem wo madi nkoban so munya akoda na mo pe enti nyame nim say ka Madrid better say pa dia ankomunya akoda na nka anya hwekwalo no wo mna me bon from Fiorentina Boboko no ene reporter men say ka from Franco Mastantuana and now pay make it the man na me kwa Ferran Torres na Ferran Torres say player edema Barcelona na akoda no afi na oba belante na wase preseason ase edema Barcelona Boboko na already medical carton say Barca ma report to be on Mokata Branches say o person your contract e wo Barcelona on be man your contract no in fact o mu hia no team no better contract no be dey ma Barcelona no ni sika se manya de so mbe pagam de tia na tie sa sika na eno abi ana o mu de man ti so beti ase de a e no be contract sense na dia ma no ama ba ka 2 days ago me baba ka to sa se flick e se o twen sa Branches de baba wake up nim no ne akoda ni di nkomo besi nem won say da ne akoda ni nkomo bia afi no time Sabante de Ferran Torres baba na one ne ba film metimedi nkomani yem na anope reporter men say kane yase abante no omadi nkomaye pa na enkomo medina central for ekoko bi sanse sisi ne move na okwahe ayefa no de nani enso ate yase abante no say ade ba ko betimaka say decision de afi no ba beteke na oteki decision na including no and the family no wo benya decision na yakama na timabo adasa obetena basa anase adasa obekono eno so afi na hon koba no enso eba ne ya reporter me pato Ferran Torres ankasa edi eba e wo dwumade so ene anopa me katire adama na wo wi no mbisa so okay na tamben ana steps ben ana wo teki na wo so wetema wie bibia ano so nyame anim ja all time so be ba start preseason edema Barcelona Boboko na oba Barcelona no be start preseason na ani ebehu die besi endi so obekọ ana so nko de wentimi nkire ne ani ebisa so okay
afei yɛtete sɛ PSG boboko no ɛnso diska ɛdiaba na Ferran Torres wobɛkɔ PSG ana ano se yɛnka ma obi ante sɛ nyame anim nie wɔnya na adwen sɛ ebia ɔkɔ baabi ɛnɛ anaasɛ ɛtena na baabi a ɔno nso ɛbɛtena no ɛyade sɛ ɛno no onya endisade yɛ enti afei ɔbɛhwɛ na afei wetuma decide na o decide wi a ɛne amanfo behu baabi a ɔno nso ɛkɔ asɛm baako betuma ka yɛ sɛ we player adete ho winim die besi na ade tea ana ebetumi adane ɛdiama ho enti so ɔbɛkɔ PSG no ade sa ade ate no wɔn bewi a ɛnema nso besi akɔ wɔba na sɛ ba asase wɔntena wɔba na sɛ ba asase wɔnkɔ ɛhɔ ana ebia PSG discuss no nso betumi abama no yɛ reporter mepato abrante de de Ferran Torres ɛde tutwa ɛwɔ dwumadie so ɛnɛ anɔpɛ no make ɛkyerɛ kakra nso ɛdiama now ma menkɔ banim kakra na menkɔ Manchester United na okɔ Manchester United a yɛsɔ mu di nkɔmɔ ana abrante de de Oli Watkins na Oli Watkins diu na ɛno nso ɛtɔ da last summer sɛ yɛ abɛpɛ na Manchester United ɛkɔ Oli Watkins ho ana tɛ sɛ ɔmo hɛ sɛ mkɛbi ɔmbɛtumi anya abrante no Manchester United di nkɔmɔ yɛte ya ne sɛ ɔbɛkɔ akɔtɔ Benjamin Sesko ɛde abrante na ba na nano da na amanfo bisa sɛ na Oli Watkins isi no ni situation no Manchester United a revisit ya na pato no kure wo mpa ya sɛ isi no Manchester United enya ndi nkomo bia emfafo Oli Watkins wo so obepa ana so mara pato eno nso update bia enya ma eno yankoba kakra so free Manchester United akate edi eba ewo dwumadi so ene anopa meka tire ediama now ma mentwane na menko Manchester so na meni nkoba na yekoko bi so panya ni tin adi meke kawe kesa sai ana ni diseases no esitia player ben na auto ne dinaba na ni players na be striker ana se ebe midfielder me bato enkoba kakra mense ka se yese Manchester nka so mu nchade hu ye so mu to midfield so mu to strikers bi mo omunya ehu ye san so already omanya to chairman data ana omato Andre Santos so edinaba enti FIFA mu odide se hwa mia na the option so better striker yese Manchester United enya undecided wie ebi omu decide na ebe hu de we anema no enso ebesi akwa ne reporter afiri Manchester kate edi eba Rexo na 72 hours Rexo na 72 hours eba na sadia enema nyina koye edi ma hu beye hwehweham we obi am fifire to ampato eye Rexo na ana meka mfidi ma wunya Rexo na dia bapwa ama tese enema nyina nso etima koye kama edi ma ukọ cosmetic shop ana fe ayade se baby aye Tom Bodies Plus ana aye spray bi ampato ubenya Rexo na nso etima to na eno nso etima bo eden kapapa ana di gina nso botinum wo be sa tade be 2-3 days wa bra enka bia nso enyama Rexo na eno na tese kama ensese agodo nyina so na sese no ade ba ko yese mahiti promo na gusu ekoso ani telesel woman no mede mahiti promo no enso edema telesel se woman skedi enti womo ekwa 1 million Ghana cedis no omede tem every month bia won sebe count there after every week bia wanya kwa de nya 20,000 Ghana cedis every day bia wanya kwa de 100 Ghana obetimi dia two botom enti dia so you should telesel play up no e de adwuma na se ube yusu na wato credit we de lodu wallet no wo lodu wallet na fe woto taba sa kwanya na so na onso ubetimi afaso na ma hiti promo no wonso etimanya sika enso edi enter Ghana ha na onso aye millionaire ubetimi afa phone na wa dial *500# *500# afi when your opportunity na manyina enso aye kama edi ama wache she awodo nyina so na my entry na menko planted di Julian Alvarez menko kwedi nkoma kakra na Julian Alvarez player adama team and the de Atletico Madrid na akoda we Barca ehia akoda ni yepa amoma di nkoma matesen nkoma no ekwa nim ye na Barcelona nkoma mu di nyina no na no pe mekokwate ya Atletico Madrid de say omo de abante no wo mo twesa abante no betimi aba na oma draw aye training preseason plan nyina de ama abante no say oba eno na offer so omo de omo so mu player na eba enti say bia abante no beko so nko ono de enya no na Atletico Madrid for womasem no mo start as Iris on the 10th of August there akona betimi alande no nyanda alande dia wo mu training no masese nyina no akoda no so atuma ya adwuma no e de ma team and team ati Atletico Madrid ntisa Barcelona for so mo pende a e de Barca for nankasa amonki ko masem ye akoda nankasa ko already o mo so mo nto akoda no ntisa Barca for your madrid so na to no beto dia e ne akwamba se mumia mutam ye na ade ne betimi ayese e de amomu ye pene reporter e ba e wo dwuma die so na meko Trent Alexander
Alexander-Arnold na Trent Alexander-Arnold a player ade ma Madrid de bobo kono na kodawe Madrid ase preseason ase abusia enkoba kakra mense kane yase Jose Mourinho up a new role ade ama kodawe yase a triple a vaccinating player ana tese omede abanta ne babe we player ba ko beta eniema omede ma koda no yase Jose Mourinho baya was it about right back or position no obey starter our right back right back no only deep our attacking now right back on your jumano and farmer man to the number 1 number 2 and so yes about set pieces one of the set pieces specialist it's answer the crosses and in the short to say very quality and you say Mourinho come out can here and to number 1 or no the starter our right back home number 2 or set pieces specialist and also our offense yes say Madrid your attack now one no messing fifio when you organizer and for more in progression send a bear a bit my Madrid all progressions faces what was an mo bo Fiorentina no wabo ama bantan de Trent Alexander-Arnold sade na Trent Alexander-Arnold sade no he no amansia Jose Mourinho ehu niema obetimi de ama akoda nti niema miensa we ana mo de ama Trent Alexander-Arnold said this season ye behu afi akoda na katem enkoba kakwa mensa kanie na mame nkoba anim kakwa na menko Hendrick na akoda we nyame anim ne hobi tudufo se ompe club bi nko na madede ne de ebeye ten e de ama na pa yase Jose Mourinho baya where 4th choice air striker at the man Madrid mpato muntie or you have the 4th choice air striker esanse Mbappe Vini aye 2 no anomde Carlos SP adiaba aye 3 ento no beto so 9 na yasis wa he kwampa obekwa akotoso eye num esanse Yanta Mande anso eba enti eba sadia na tazo okeka kwansia enti se Rodrigo anso bana ne ho atoda akoda we ebe the 6th choice aye striker Edema Madi na dem se ne bob na be tempa enti we de akwama se obi antufo wa hwe situation no na wankaso atu hufo no reporter me se ka na yesi Madi de so se deporters e wetim no medodo Kamavinga ana fe Raul Asenso sa defender na yes okate coach say masa me adenti na on start me ni adade no ha sa koda no yes wo mo nso no Madi da ka tom beto yes koda nso obonko homini ba bia kop ane reporter men seka e wo dwumade su e Madi da ka ne anopa ne me ka te kakra anso edema now ma me nko no alan na me ni nko ba kakra na koda we e player edema e so ba boboko no reporter men sa eka dabi okay ma me nko ayi kwa ma me nko mi kagas na Ayas rather na meaning kobo yasi oko Ayasa reporter eba ayasa wamase sami kagat na PRT eba ya no mo na wamase po no enso eswa no na wamase se koba se nyame anim nie abranta ne beko na tese omupe another player na wababa ya tuma no enso ede ama omodia ene akoda we no omudi pa so betime ababa ya tuma no enso ede ama omo na se omunya Noah obetime ababa ya tuma no kama enso ede ama na tese ne ma enso time akoye ede ama omo from team and team ade ya kan say adesa Noah la na tese no so etime ababa ya tuma nyina ma ne ma enso time akoye ede ama mo ansa okobolo nkakra Galatasaray emom no player ede ma team and team ade assassin Napoli and tani reporter men come e wo dwumade so ti se bibia we pay dia ani akoda we e baba be ya dwumade ama Ayas boko no na ma men twene kakra neta men ko bani me ko Chelsea na madin ko bakakra na John Mikel Obi Chelsea legend mpato Chelsea for muntie sa story we ye pa na Mikel Obi na wedding komo ade afa Xabi Alonso hom na enkoba wedi afa Xabi Alonso simple wase wa ma Xabi Alonso ade bia ma wa hedi so wazo opezo obisa sa Xabi Alonso Chelsea na waba no wabebo 4-3-3 anasa oba bebo 4-2-2 anasa oba bebo sa ne back 3 na no obo no Leverkusen no sa obo na no oba bebo ana emom say yes de a ozo opezo okato payin so on head ya to Ruben Amorim Manchester United Amorim bae ana so bebo back 3 Manchester fan captain say yes system yes had that you ubon sa ebema ade na ha Manchester omo kan ya Amorim Manchester enti Mikel Obi sisa impo wonyam fanto bi amfa ma Xabi Alonso wakata say won kan na no da Amorim the same thing impo wonwa Xabi Alonso woko Madrid
de kokoto ne ewo ho sa de nsam na no kokoye enti Chelsea de wo mo back for da enti se papa ne ba no ba be no back to de o he wan we na akwa backfire e ba san so de na so ebetima ya siye pa enti on de ya futo ba kwa wodi Emma Openya ne din de Xabi Alonso Chelsea system enya back three eno ye legendary John Mikel Obi ye nia Abia Kuta boy enkoba kakra Nigerian international ade tutu na no pay ye ka tire nie eno ati ma Chelsea players ne na mini enkoba kakra ya se Liam Delap one ana fe Nicolas Jackson nyame anim ne Nicolas Jackson ne ya se Chelsea say one person mo turn 65 million pounds and 2 year team now pay Nicolas Jackson 65 million pounds eno no afe wo mo tasa abranta ne de Magui David Magui so wo mo se ne bo 25 million pounds and 2 year team now pay Magui ne bo 25 million pounds eno ati wo mo tasa abranta ne team e de Pedro Neto ana afe Malo Gusto wo mo nyina obi abo 75 million pounds and 275 for betima ba for players no Enzo Fernandez there wo mo se 120 flat wo kra 120 there Enzo Fernandez anya de so obenya no e won ko ba kakra ne Mihalo Modric nano da na Branta no so ye clear no say isi ade ni doping sensem no wo ma wie betima sate e chaka de ma Chelsea in fact nyamianim ne nano kwasi ada in fact nano twada Chelsea no na kokolande ye e wo Turkey ye cancer Chelsea rather wo mo so Hong Kong Abranta ne kwa Chelsea Preseason no mo ye no Abranta na kwa Kolande na afina Chelsea for her yes so matiti to offers be play Chelsea amanfo bi pa san ko menya Abranta no lona wo metimi apeta see no problem wo see kai ready says kan yan kwa dia Mihalo Modric wo metimi ja Abranta na dinama ade yan ko baka kwa me saka ne afi ma me Chelsea goalkeepers ne ma me sa 3 goalkeepers no na menin ko baka kwa Xabi Alonso eno ada central forward no mbisa ne say papa sisi o goalkeeping department no when and your number 1 Mark Pennes anasa Philip Jorgensen ebeba be adwuma na anasa ebia ya kan say Robert Sanchez na be adwuma no ano so ade ba ko betimi aka ama obi ata say yes ni goalkeepers no ono ohia competition ye pa wo goalkeepers na competition wo ma wa say boy na Abranta de Mark Pennes eba Pennes eba no oba ano mewu de we anema no so ebesi akọ na fe wo mahu number 1 the short stopper e we tell say wa ba yere ho no ana tell say be the favorite starter edema Chelsea yan ko baka kwan so a mensa eka e wo dwumade so sama ma another set there na sisi ano na ya si Chelsea pe Diego Costa eno Benfica wo mu goalkeeper no sisi a Chelsea wan na be third choice goalkeeper sini nyina nie enko baka kwa mensa eka nie wan se Chelsea Preseason yo bukoye goalkeeper wada goal post no no goalkeeper ni dey Teddy Sherman Lowe akoda no goal na wada na nya sam keto kra ana gaga Sonina enso ho na ye koko bisa se hwan ana be third choice ya se ne dobaire ne ho ada se gaga na be ya de ana se Lowe ana be ya de ene wo mu mienu ba ko be third choice e de ma Chelsea boboko no ene ankobaka kwanso fi Chelsea akate e de ba ane bisa za be lo se okay ene misa Premier League ni ba be sase wo no boys in preparation so far Preseason no sana ne mesi akono so Preseason de bibia ade dana kwemo International League ni sase de ade ba ko hia ye pa ye team spirit ne bana football ne ba se betimi apam ama Chelsea akono ni ye pa ne so okay ya na philosophy ne nkoda na nya so philosophy na nkoda na tekwa be fa so enso abo na ano so kakra ne philosophy na fe ano de my boys no na waya matese the most important thing say enkoda no enso ebehu na ombetena se na fe nso obi a be rally behind the team no na progress no enso asa kakra and to owidie say yense season na say your proper there na tese ono nso no etime ayadwuma na Chelsea ne philosophy no wono patosa Alonso boys no nso etime hu kwan wa mo fasu sia kan ne reporter eba e wo dwumade so na ABC games ye yankase ABC dia ana ye dia ya kade and 244 na no adare star say 262 has star 262 has na fi what to su 3 letters what to su 3 letters na ye dona tese letters mi ansana wo so select ye no emu ba kokra pie ma na tese wo so wetimi anya sika adie pa enta no pe ye ntempa na fi so ABC games no wo so first guy akrafa 23
na pato do ne ahodo mako miensa first draw anopa eye nondu ya enonso baako atodwa enwumene nonum baako beba so anadwo nonkro third one so etima baso na tese bibia etima wie peb ene ABC games yankasa ABC dia ana yede enso ayaka de adopa ene manyina wie peb national lottery authority the stamp no e de so free 5 Ghana konso betimi etwa biye pampato ade baako ne wonim sa formature limited omo di nupa ade aba na omo de follow man ade aba na ansa na me formature limited story no mame Vinícius Junior Vinícius Junior na Vini Junior ni kwabena eno ada Vinícius was started training at the moment to the Boboko no ati madle for na mu bisa no mo player no was started training na after say Vinícius Junior abeko Arsenal no between ne anita eno ambaka ya meka tell say ene ana wo me sa wo mu meeting no enti say meeting ba so a kwabena meeting so nyama so Yose Mourinho Vinícius Junior ana afe mad hierarchy no wo mu sia meeting na no me decide say abrante we dia yetete wa abonten so obusis ka no enya de so mpagya mu dia makoda de o dia na wonje no de om so de be ma na obejeje wonje sa 30 ne pade enya de so mo mad de o metima pagya mu no sa abrante ne tia ase dia ene oye mad player so wan tia ase dia eno beto abrante no enti Vinícius Junior started training but o san for yin we na hu ni pakran pato Vini Junior no ade ni nyina nie na onya fast de ne bi Farmer Trust Limited na omo di Valuvite value man ediaba wamone Valuvite UK Limited ana kabum value man meme duro eba me bia ma pese beba wonso mense me pem ana me de value man so ba ene ye meduro ema oba bia nso ye oba se me de Valuvite beauty plus nso ba eno ana ya ho fen trust me de Valuvite o so life aba wonum pem eba ye aduma no Valuvite Astro Plus eba hwe wuntiri ma ye aduma ana cholesterol no ni nyina be nane a Valuvite omega 3 fish oil after me de Valuvite platinum plus nso ba within your nails ana skin ana me de Valuvite immune life nso ba eno your immune system booster Valuvite okay yema me no mo do mu menopause bi so no we ye do American for their mom wo me de lumitras nso aba made de aduro eno ana tese ade se atimeta ne lumifant na se momenti ebo akuta made de amoa wani nyina na ade ba ku ne ye wo ne suspension ye de mankoda ana tablet no paying for na tese wo mo nso enom ene ye dupa no ebetimi aboa ye pa eno ati wo me de baby vit air drops ene shop nso aba mo fato ne essential vitamins ene minerals enso asebukina Bama bufra bia enyini enso koye wo me de nuno John so aba eno ye dra ye di tu oyawase na eno ade ase diclofenac eno no pa me de etu oyawase no me de ayentino Wonya bi na de sesa wonama ba bia ye yampato ahode aba ene ma nyina koye e de ma de bioglobin shop anso na capsule so aba na eno na eboa vitamin B12 folic acid ewom iron asebuma enti obi a wontimi na obi a wani su chini wo obi a akoma bo pedepede wo humi ensusu ye general weakness ana etete wo bato wonya duo bi no ma betumi aboa ye pa ana mo de trouser 400 e de aba the family duema eno na ye di duemi abusuani na pato muhia duema pa de a we ye do American for the trouser 400 tatawe anope performance ne drug shop bia obenya bia total suspension enkoda ana enum na fe tablet ne pay for there wo numbers 0561 088666 and 0561 088663 na wonso wanya format no penby na monso metima no biye pa wo matawroma enu nyuma ko enka ya pi na ena no pe no monso eso ya sene nkofo amanso nyina no yakwa ya de nsem nyina enso edi apa and process and air plant automation fonso asasa tese wamonso eboa amane manyina nso akoye ene ebanse managing and wonso o construction project ni nyina de a na wonso industry ni ade muhia industrial grade electrical solutions de a wamo enso na ebeboa ye part tese wamo de nemapa ede PPA electricals we no wamo guarantee 100% genuine product atese enso beboa ye pa ama enso etimi aboama ujumadi awudi o residence or commercial area ho and industrial fo ni nyina no monso no matimi anya adwuma na tese enso etimi aboa ye pa eban distribution of air border any circuit breakers afi eban solar cables wamo de ni nyina bi aba afi AVR ni nyina no any highway solar air packages ni nyina wamo na air ni nyina kaba the amanti aya na when process and air plant so automation for enso etimi
etimi edinkobo womona omonso putu air stock up to air global air brands na chese enemenso nyina etimi akoye na enso etimi aboye pam tipato ene omonso himome ene onso betimi ne omedinkobo 020077 12 09 554646 na onso etimi ene omedinkobo na etimi aboye edum omonso eben mekom edum ade se omuni UPA bank ana edienim che PPA electrical ana wonso se wodi wani che wo munyina dawroma anope yede ensem no ede abanti kwabena yemfasi ede aka nso nto aso. Okay, yana si gabi the foreigner etifo ode akwa man ni aba